ison bere rodo aku anaknya tulang musaka kata apa kabar boda dari lenokus tuh bere nang songoni di kobun arong doa tadi dan batuan dapat dokon marmutik ma inggir mar pabu ma tada nunga malo bere kudo buruk berpikir dinggado liarong tulang boda dauli gabis las di roa asa di boto bere kudo buruk adok doa tadi dan batuan dapat dokon baris-baris dijaga di dolok di sibulun molo hami tulamu marga sinaga namalo no bersonduk bulun dan molo hami malaga ai ina do sinaringon molo tum tersorpe hami malaga ajuma au buruni rasa bulun iba dok keberet burun hami on gabe jangan iba dok kebereda asa satai sauluwa kabuna jadi alus pugoru tong do boda dok kutuga boru tajung ledok tajung bale daode di bari batali huboto do abak raja doli daging margan mutat ngalo jago masari sudah na sinari ini tingkat doi gusi di BRI walau orang baru di sini tingkat ma awajar ayo ke mampuanku gimana aku berudah saya masih jual inguti anakku asa masih jual kamu masih jual kamu dari bagas rumah tangga ini unang ado kamu tunggu unang ado geribut nah burula marsi amin-aminan mau soal pak digaul marsi tukul-tukul mau soal suwa di robekan asa nabok tamu tupel hagoluan napi nasa nibadi terakani nah jadi ingin memberi loto burula nah jadi disoro tuh lah anak itu lah sekangan salin itu kode katerida lama kan atur adau HP dia udah di godon ala pas dengar rezeki mere di telepon kau tulang roda bere tertinggal kan ini malas nih roh las roh aku dia urina dina urina di gadoni roh tulang kalanya surat roh tulang maupun ulos gajeng rapu gajeng ma berita gabi gajeng ma berita oras begion nami manang nadi cermapi hamuna marhuda ulos itu roh rapu torok ma poparamu magalenya muna dua bere ade ulos ngalas las marwani dagingmu las marwani toding asa nabo sona tadi nama tua lata di sikoru mau dulu di kurba tua anak mau bere tua boru mau boru lo ngamu mai salah punah saurga tua matutu nak kuning mata gading hawana palu paduna tuan anak mau bere tua boru mau boru ada bawa mau buah baju matutu bisar mata di hari kontak matahari bulan setuhu mandi kamu boru dapat luasari doa raja naga baru tak mau lu balang gak diterima jalan galege tuan anak bertai lu balang doa boru parpas doa karebe sasor saat berarti karas doa mandi rendang di bulan leleng maka udah dua bang ulu saat batu penggawean saat barat iso saluhu nanong ngaberadi saluhut raja di hula-hula mabuan ulos herbang ulos nagaca dilaw taruli watong dia kahata pasu-pasu na siyan pagula di huria taruli watong hata pasu-pasu siyan saluhut na tua-tua ni huta jala taruli ho dia ka hata pasu-pasu siyan saluhut raja di hula-hula taruli watong aka ulos herbang na pinasahat ni saluhut raja ni hula-hula ape mayatong ni abarab tua katong ni si badudungmu nagabi si panggabi may diho jala si pangkorasi gabi matoko maranak marburu horas ng pardalanan ni Romatama asatagan matong inganan ni Deban rumah matong nga ni Sonti boleh tulang mempedo pemong mangulusi badanmu alai debatama atong na mangulusi itu asa ay niliang nakamatong tabodo ang kuparidian tu dia pero kudo to bereku mangalaka di simaho dapotan para asa bintang matong na rumiris o matong na sumoro ana pedi horis bolu petong asa emenisidang badua matong perlinggo manisibol amat tari batado na martua hor rumah tanggam di paroro sahat
tinogo tubotean ni tigaras. Satu merumah tangga saya tong mahoras-horas di parorot amat tadi batang. Amang pandai nami. Asa tong takasa tok sahat aka pasu-pasu nami marado pun akabere nami odong nami. Baik magudang na marulupuluk todiki.
Jadi deho berek kudohok guruku nung atung masay guk akka paso-paso di jalohu di bagasa sadario parhitia jala pitta-pitta ni saluhut na dua-dua di huta dohor raja di hula-hulam nagabi-gabi huatong di paso-paso Tuhan buanon nami mahuatok jala tugun nami mahotok tu si bagading tua mar pitta-pitta dohame tok tua mata de bata asa martua huatong di pasu-pasu di bata amang pande nami Dia gabi. baik magundang nga pande nami asa hutugu kami dinasa angka perjalananmu dohot di rumah tangga jalan diramuti di batama hotong di angka perjalananmu di pasu-pasu ma atong akan naniulan di tanganmu nagabi pargubumi atong lako mamuji Tuhan itu duluannya mau lihat mana di bata mau lihat mana di Tuhan nah betul no mamuel tio saya titio na batok panay titio batok nakapasari ako tudulon na rin jalan ditumpahi Tuhan imaho mardalan dilingguman ni Portibio Kirim atau dini merekod. Jadi asisi asal nasi kau belum tak soalnya madi hamu ini tanah waktu mengaduli tak puluh waktu orang sudah semua selalu naboru beri sesuai nak kami pakai tayon panggil pakta itu orang dibalas mana kalau itu naboru beri jadi soalnya madi hamu ya kan di mana dasar kita betul ya janganlah mas kisih kau sudah suka berantem sampai kau nanti sudah Dia mana itu? Di luar. Kita pusing, lar mau. Orang atau Tiga. sih dia nanti Aku aja ambil.